Sekolah aku apa ban? Tak rai. Cuk ya bakun lapo kok. Jual lemur oke banyak mur. Pekun ban. Bakun alhamdulillah kok. Ya orang apa sengko? Jadi nanti engkau mulai lah. Engkau kan target lo jual lemur 5 kilo kok you. Pas mentak jual 5 kilo arah apa pas? Ya ngosok tak ngebos engkau mau target selara 5 kilo pas jual sekilo ngosok tak ngebos pas. Ya ngabit mana lah kok pas aku. Ya ya mulai kok bakun. Ya nanti tak ngebos ngosok rumah. Mesti kan bentar deh iya laman bentar. Anwar, Anwar resign mare bon ambula. Tau salah kok mon jual kun sekilo murah deh iya yo. Yo kok bentar. Allah lah bos, engkau cek suruh ambu bos. Engkau ki punya otang kok nang toko mulai berang kocak deh iya kok yo. Cek kok di otang nampak Agus ro banyak terus. Bos bener macam. Yo kan tang bos pas deh yo. Boh, bandi otang war ke toko. Iya bos makan kok cek ambuan bos neser kok bos deh iya kok yo. Oh iya lah war, cek ambu lah war neser ban war. Engkau ya padan di otang kia deh iya. Pas deh iya bos tang bos ro. Pas setanggi ya. Iya pada di otang kia tang bos ke Bu Agus ro. Otang beres kia yo. Yalah. Boh, di otang kia ban bos kok deh ya. Iya pada ke Bu Agus ro kok war deh. Oh iya lah bos tak apa aja tak sambul lah. Neser ban deh ya. Iya pas 5 kilo je kan banyak. Iya jet. Saya melero le sapa pas kuda lumping ta. Pas kuda lumping.